Etiefo ne ahwefo ye ne treasure of grace mofran na ye be ya oye trebi ya tu ni din Anibre Awieyɛ ye damase yo oye chana mo be ni din di Anibre Awieyɛ ochan okay yankwe me na ye frame e Jessica and the matchire krom afo na se me na mo scope krom wa hwa tade a hye me hwempabo a hye me se obi bagilon e wo me ho na ode na sasisi awowa na time ni so na wa metu a metimi gi na sas no wa hwe pochia me wo efi amesisi insase amatoto ne hwe akwan amaye ya manfo aso na so ya den na ombai aso yo ba bia me mamba salai wo mfie na mhwehwem na so na yo ba ne ho efe na ne ho sa sojo na so ya den aso yes Mira Pachoko from a good day na shame panase ni breme. Pachenie. Aso, and them ko check chroma phone na se, me na mo sika chroma. Yo, aya kwa hwe hu ye. Pacho me skani mi tie futuo. O dia me kwaya no aduane kakra sim ho. Miane anti sisi ameton into so jan mu honom no. Miane me madamfu ye konkonsa okrom agise okonkonsa ambefa ye fitwechi ye be kama Awurade nti da ben no mbeto ade 100 cedi from Monday to Sunday da ben no mbeto ade 50 cedi sana 100 cedi utonsu omonto drink omonto eduane omonto drink kwa mbeto de kuli omdan so kra omonto Awurade nti so enhwehwe ban pem enhwehwe ben pan ye kumi auntie esi adana okasa kire ohun sei enye izo mesion utonto so kra omjo musabeba besuso musa no ma ko mbeka so mo kwa omu bebiom sa na ote ho ana ani o ton ade a obi we ka se me hwe ma me kwa aba beti not ni ke mo kokra aha ni wati asama aba asemben yesi Jessica ni gold ayilo daben oh oncheye me yana na nseni ma bodewura mu na wahu dabio na so ehu ana dabio nti miniko hia amiwo kromwa miniko hia amiwo kromwa maye adwuma ma Jessica pi ensu ontua meka wa mama do free epokese ne so abedu epoketo ane so onbehwe nsemanu usuo ana medidi mpa odi ma mento asundo biya na makon hako jimisika I'm interested there. Papa. Yes, oh, Jamie Hana may drink. Papa, she. The body. She say. Me had a clue. He a good dear. Where's you going away? Me now crying so. Ampa. Aye. A Jessica dear nurse island. Aye. You can't come Jessica nor her son dear now. Yo. Me near Jessica. Hey, Radima wo. Me go dear Anibre se me hu and them yire kum yo. Rade. Aso, pacho bra kakra. Na gudie na me ka se me de kwa na yiro. Sa me ka chila o. Usu de untiefu. Untiefu tio. Dia me kai no, usu de untie hwe. Na me so me dia me de ko che krom afo na asem na mo sika okrom a. Dia opa na esi no. Ago. Aso ko check yo mo. Jenya ne ba. Ka chom send de mini lombia. Che enye lo ni abaji oni hu agudie na ose ahila no. Mama hwe. Hey, ade ba ko 75 no. Modi 50 pen abram na 25 na ka no way. O mpacho me bane na ose oba ma adwuma mu. No ohun sa agudie formo ode ba impo yankan ni ose sa de family Jessica no hwese ne de na. Ko hia we de ment ase ade ba ko 75 modi 50 pen abram. Oh, na 25 na ka no way. Oh, Jessica pacho we na me ba ni hu yempo yankan ne reblew. Ene sa de wasa me dem kokot na we de ment ase ade ba ko 75 modi 50 pen abram na 25 na ka no way. Oh, ye bi free so de me ba ni ase wasa me dem kokot da bi men form ko jane first can never good ye ne sa aso ade ba ko 75 om di 50 pen abram na 25 na ka no way. Oh, pacho ye 25 bi free so ya. Oh, hia me cement ase wasa me dem kokot. Oh.
Mentiasi, or some of them cocots go here where they mentiasi. The baku 75, moody 50 pen abram. Now 25 Many judge Kobo. The dear same fitty. Case number 115, a J here and the Jessica, but your moon brain name, number Jana back name. As I done at the mobile. Judge, Pacho Missikana, a good yana me born who they run baku 75, or moody 50 pen abram, na me say, Meji 25 na can. But also then I'll back. Pacho me ban no ban ho a dream. No who good. We say at the form of the brim, Pacho or the ban Puyankania Casa Sadia, Yedicoma a Jessica, no I send Diana, and the bios and so change line for 25 in income. Me tea as I sweat here. Many men penny for an adrenaline. The receive 75 Sika Kokoi, and Mama a Jania, that's so boom 75 gold, Sika Kokona, not the abroad. All right, Quite right. Okay. Radima wo, man can cry na manji 50 sir. Aso Pacho Braka Crow. Baba. Pacho na me good na baku 50, ana me sum kokase na 75. Ani blenya, okite bi. O sabe se Aso ani blenya mpa o. Aso etiefo ne ahwefo ahanum na yade ye oye twe ebesi wa hwe e Jessica ni 20 osi ni gold ni baku 75 na so na ade ye 50 inti ko hia de brand o ka so nti ase wo so de ne kokot inti o mo de kokot ni judge no ebubo e Jessica inti eja hia ebe ye skani ana Jessica so be ye ohiani Pacho ya damasi. Yo, ya so ya damasi. Mumbo sama mo ho e. Okay. Eti no, nye kwasi ya ne se sisi ano judge waje gold na eje hia ko hu ye no. Waje e de ama eja hia because say Jessica say onu ne de no na 75, yo mo de buy no so na ya he na 50. Sa that here, right? Yeah. Okay. Eti no, ya fa debate and she so me pe mbebunu mienu. Segment where mbebunu e kasa. Mbebunu mienu a me ni o mbe twetwe nkomo de afa judge no na temu ne ho. Sa pepe me pe mbebunu mienu a me ni o mo be twetwe nkomo e de afa judge no na temu no ho. Eti sister, within the same body mama. Amanukulo Dina. Okay, and a brapeni. Samo kwa kwinti. Okay. Esi sisi a judge kobo aje gold no. Ede ama eje hia free say Jessica say onu ne de na 75. That is say 75 ni ehu 50 a. Na tire say nya wo de a. Me question am bisa ne say what support say gold no. Nya fama eje hia. Ana say so far as say Jessica dia and I Jessica nkwa na o gold wo krom ho nkwa de be Jessica dia dia ya fama Jessica. Where do you stand, Ladina? Pacho mi tai. Laya na chie wodi oye no. Jessica esan se uti ko hia dina ono kro hu goda ona owo ska okrom ntia wasen komode 50 no ema no na 25 ndachi krom hu ano metim da komano Eje hia uhwe ni dinkra ya sa tu ni hia ide ati so hia na do kro no pa do kro no pa wo hu gold kra poda wo hu gold poda ya ba ne se na mo koma ni gold man ye ono kro do mo obi sa su kra do mo obi na what if say gold no kra no ye Jessica and I fa ne say nyame kwanya ofa so di hira nipa na nyame di hira no Kenya me kwan se bre mu asem Baba no bi ehu 25 na fam ble okra e pa je sa de no kra na enye 75. Okay, see you Jessica so awanyi pa je dia papa post na ye na ni refi say 50 no say 75 and so e Ebi kra ono ne de na oka se ebi kra se we se wan kan kra na ebi a so no wan kan ebi a Jessica so de akukọ hu ye no ebi na nipa ko no so wakan ne de deda nti ebi na be sa aba se ono so gold a ide 50 nti ama akumu niska no amamu empani gold no o fa to ebi ani wura beba se obi omubo de boy obi an so ama se ni gold ye 50 ayela nti wo se ne de ma aku okay ane ne papa yo na moye oya kire no mi hu sa se eja hia odo sabi oye hia ni aso asa dwe kakra wo na fa
Now say abenya sika ya piece ya say to be trakrom ho. Onye sa. Onye If you say wafa ya mu bebre mo hia de ya. Nti ohia wa fe mebi ka de ono be ko onye ti se ko Jessica a on de obi adwuma ma na onti o mu ka no. Na o twe o medinu. Ebi kraba. Ne bra so aba no. Bra penny so support me say je hia ya be ma ni sika yi obeya dwa agudi pa so. Ha obeya dwa esan se tam odafuo ni kra no ya dwa egu amanfo so. Na say kama na Jessica so yes kani ya onu sukura gold so no so ya dwa. No de ofa amanfo mu ya adwuma ma no odidi. Nanso no ntiom ka. That is say odo ya dwa so no at least o man krofo adwuma ma o me ye. Patrai no ya de wa benya sika de wa ma obi adi. Obi aba ko hye nase. That is wo o sikani ni so kwa hye nase. Asem sika na ayera no mafa. Saka ma isro. Oto bobo ba ya sa bebo wa. Itaka o sikani ni ye etutu na akwan yi a. Saka o medani o hie ni ene ya ye kase yo. Well, ebusiafo asema da opunti eno no sisi ani ye bisa. Sa nya bia gold bars no. Ya family Jessica. Anase ya fama ejehia eno ni asema da board so sisi a na ne se obeka kakra e de afa greediness ho kakra so ama ye ni beje pa mbofra ni na wa ha brass see a beautiful lines no 0551 68 3333 anase 0551 69 2222 mi sisu biem 0551 68 3333 anase 0551 692222 treasure of grace if one color and then your mama be di one mujuma ne kama it is so person oba kola bia baso ana say asem ye da opunti wo person won so wo ka bie na ne go ni wan na person ye de ma no na wa kire ne nti ayan go ni ma oniko na ne wa ka Anibre ho asem kakra so e de atato e de amame ni si number ni so bio 0551 683333 and I said 0551 692222. Ebusia what me kan ka ya ma obaje me so saying. Okay, yeah twaso. Yamba. Yamba da. Me pa cho din di se na ka se free he. Me din di extra kini bo me ka se free old town. Okay, old town boko there. Nyame adum o. Yo, me pa cho ye tie o. God in there was see dem eje hia because Jessica said ni gold near 75. Now gold no some dey buy ni 50. It is kind there was see dem eje hia. Okay. Jessica business na oyen. Yo. But all the way in Falana ya die. Ya die papa. O ma ya die that ticket ne so ase. Ti kaka meka no. Me pa cho yo ya da say. Okay, ebusia 0551 683333 and I say 0551 692222. Me pa cho hello. Pastor, good evening. Good evening. Yama. Pastor, mfano maya dia papa na min trawom. Community for us na min tramo. Amen. Pastor, dia na kana safa gold no na say. God no ma eje hia. Yo. Ebi so mo kwa force won o transfer. Okay. O ka say 75. Eso no obo. Ese no say pi onu na ho ka say 50. Okay. Nti o so mo de ma eje hia. Ta kula na ono tentina o ka so mo fama eje sika no. There be pisa won want so o ka say you go in 75. I will be by or Sadaka say 50. It's all say the man a hia na ne ba ku. Okay. Me da say. Ebusia okay. Ebusia 0551 683333 and that's 0551 692222. What's a men ka yama? Me pa cho yama. Okay. Ebusia yama. For Ani yandache yama. and Kurano Maya the farm in Presia. Yo. Omuya the pana. Jessica who 75 and that's Tyra, which you mean by Jimmy. Okay. From going here. Mate. Yadama ko here. Yada say. Okay. Ebusia 0551 683333. Yama. That's Me pa cho di ni se na ka se free he. it is the Mali. Yo, Mali. That's the thing, yeah.
Can you send Colano my adepa? Oh my idea. Most near the Nankasa. I just near the Scandinavia. Among fam Jessica, a tro Nankodi, as a more so Naka, not yet Jelino. And so Yami on Paddy Bonnet, two and the judge the kind. And Sister, I just near dear. We are still quite be our first a pet. And I will Yanko Consider, find the office or the shredded, and to be sure enough. Young farm, Yo, me that say. Ever see I am ma. Yo, me pacho din de sana ka se free he. Me pacho ma wan nya den kakra ma me misro. Yo, me tie we jata. So, yeah, that's it. Ever see I am ma. Yeah, that's it. Me pacho din de sana ka se free he. Me pacho me din the Philomena, me ka se free in finances. Yo, ye tie o ma me. Yo, enkwala no my yard papa. Prince la ne princess me man wo. Oh wow. Ya mi shira wo my yard papa enkwala ni nyina ya mi shira wo. Sika ne nso ya fama eje hia. Me da ma say. Yo, yes, yeah, that's it. Ebusia yama. Okay, 0551 683333 and that's 0551 692222. Me pacho yama. Yeah, that. Me pacho din de sana ka se free he. Frame na kwame ki. Okay, me pacho meeting. No cre program amuye no ye papa e man kwala no exposure. Yeah. Na mo friend na treasure of grace no. O ma ya de pa. O ma ya de nyame nsam. Amen. Ma pa mo de apa. Mo friend ni na ya de teacher for ni Madam Cynthia obia me she obia nkran se. Almost for my so and Sheho, the most of the Enqualay, more for money and Sheho now, and the Yanti to you. Yes, yeah, that's a pa. Ebusia yama. Obaja Mrs. Any and DAAKYE, yama. Me patrota me cow din the Senaka se free. The pastor of family antiquity. Yo, the Casafi Abu. Pacho Mitio. And Colano my yard pa. The Minshira home. Now, if you have to the only yet, let's say, you can never hang it. Sir, again, yeah, I just can see no nyan. Just say, I just a papa. The America to Unifro. It's in the American. It is Canada. Okay. It's a real to her. So more than I just can never iron. The kind of one for me. Martin, may I say.